bakso sayang lapar ceritane wayang Jawi brajangan Kodirojo Rahwono Rojo arane gawe geger nyolong Sinta anu mani janju tumandang alam wis tadi au kobong gede jeroning brojo ya sering-sering lari ke rakyat panggonan ceritane wayang Ramayana ing negara ngaleng Kodirojo Ratu Buto Rahwono Rojo gawe geger nyolong Dewi Sinta jamo anoman si cek kule tuan taman Sinta dijak kule kenangan ini raci telan pate yen anoman ora wedi geger ala-ala kaleng Kodiopo diobong Tarko biru pada pati domblong oh magede ada jadi arang dia dan dia dosa muka tadi gereng-gereng iyo 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 ceritane wayang Ramayana ing negara ngaleng Kodirojo Ratu Buto Rahwono Rojo gawe geger nyolong Dewi Sinta anoman si gede soan taman Sinta dijangkule kenangan ini raci telan pate yen anoman ora wedi gede oh wala kalah kalau Kodiopo dia bangkit kakak pilu pada pati domblong oh magede pada dadi harang dia dosa muka dadi gereng-gereng bareng halap lagi iyo iyo tambah sama lu satu kisah wayang Ramayana di
negara jauh seberang sana, raja jahat Rahwana namanya, bikin kacau menculik Dewi Sinta. Ngerti nggak sekarang? Hanuman si kera putih ajak teman selamatkan Sinta. Bekerja sama, Rahwana diserang ramai-ramai. Hey, aduh ampun, negara hancur berantakan. Semuanya dikerang, semua coba rumah gede, semuanya hancur. Bahkan istana jadi asap semua. Oke, kembali bersama rekan saya. Sebelum turun, Bu, bisa minta tepuk tangan.